namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Leon, of course. Hi ta hi la hi rhanga phanda man. Belen president leyi nga ta hi hi linga vhele na makhadzi ivi hi hundza from there ya ka Cool B. Xi hisa gaza hi ndlela yin'wana dimen. Ya emudeni emakumu hi ta hi hetela hi rand ya gagash. Hambi hi to phofula ke it's fine. Yeah, so previous nga ma hleketa vele in the 2 videos la makhadzi vele ri karhi a khola upon murhanga phanda ku i loko hi laveni man. Loko hi laveni mahlongati ku va kota ku tirhisana swin'we and stuff like that. Ni ngo vekela na clip nyana vele. So vaka hina ava mita doroba hi September kuna ngoma yin'wana lawa ni lava ku our president Ben Mayengani. Oh my god, this Zazas is not Zazaring you. Are we? Yes. So my September, you know, I have a song that I want Ben Mayengani to put a bass. I can play it now. It's a crazy song, like I told you. I think some other time, and stuff like that. And she also pleaded with him. She pleaded. You don't know what's up, guys. Yeah. President makazi ngoma yin'wana yi bango kula ko mtamta hoxa vese bi ba vese ngoma liya loko yi kuma vese ya n'wina se yi herile mi byela president Ben Mayengani wa vulavula yileso murhanga phanda and stuff like that. We can now officially confirm ku murhanga phanda hi bakele makhadzi le tlhelo because project in overse ha swona ku mi helerini laniwa a ni tivi ku why murhanga phanda yi n'wi bakenya le tlhelo ku a yi fiki yi chela a verse a ni tivi ku a ku ri track yini ma swilo leswi swi nga ta hi tekela sweswi will never know ku nga ku ri yini maybe leya Raymond Nyathi yi nga na vutsonga xikarhi. Maybe not, I don't know. So you are ni murhanga phanda anti ku why na ra Brisbane ri tirha kahle ka 334 kVs ri tirha kahle anti ku why n'wi bakele tlhelo a ni nga ri a wu swi va na tinyimpi ni ku swi hele ku khale ku vhele va bukana le ka ti-events mara yi n'wi bakele le tlhelo mara hi nge vuli ku murhanga phanda yi kona ka ti-international platforms in a way yo yi feature-riwa because mi swi voni vhele yi feature na hi mawu so swi ni hlamarisinyana hala ka makhadzi ku why a rini a ni tivi man a ni tivi ku problem yi nga va yi va kwini so unfortunately laha swi tlile ku project leyi se yi helerini khale se a nga ha ri ku uploadeni makhadzi laha yi tikomba yi helerile murhanga phanda a yi kona so i mhaka yo tika yaleyo kahle ho yi report-a kunene mhaka leyi because I can't really tell ku issue yi nga va yi ve kwini hi ku vhele a ti themendelana mi nga mi swi voni na vo last year kha xi n'wi themendela makhadzi even this year vo mari xi kha xi kombisa ku i bakuxwa and stuff like that. I remember kuna video karhi a hi endleni ti tele kwala ka channel so a redzi heleswo and then vhele khi ya ka Cool B xi phule the biggest hi nga hletela njhani hali swi futhi hi nga vheli hi nga tlhe yi yisa ka Hawks so man biggest Hawks one of the biggest Hawks ever la xigazeni la and try futhi swi ri beyond the prank so earlier on siku ra of course ra the 19th of September Cool B fika tsala this post yi ni hlamarisinyana mara a ni nga tivi ku mina ni ta ku whether i ntiyiso or njhani okay yeah i fika tsala ku hi apologies hi timbilu leti tshovekeke ni mi tivisa ku hambana ka mina na my beautiful angel hi teke xiboho xo fikisa relationship ya hina makumu I will miss her leswi of course Cool B a fika tsala swona ya ni vona gaza yi vila hi timhaka ta leswi Cool B a nga fika a swi tsala online la so mhaka leyi a yi ri ku ni tikeleni like still a na ha ri xikarhi guys because loko ni ka ni cheka na page ra ngami ya kona vhele yeah and swi ni kuma ku himpela i angel a ni twi na ku o vula ku it's his angel man twisanyana so ni ka ni cheka ni vona like swi ti komba like Cool B a ha ri kona la okay let me scroll a bit fast
xinari henhla loko a ni vona Khulbi a ha ri kona laha ni kha ni chekacheka se was like Master T la ku report njhani ku ri Khulbi wa ha posteteriwini laha yi ta ku tikela mhaka yaleyo ku u la ku byala vanhu eku yini se mhani a yimini ni vona ku moya wu bela kwini so kahlekahle lexi a ni langute xona a ku ri ku yimela confirmation yi hala ka Nghamu ku va hi vona Khulbi a nyamalala mi vona mhaka leyi hi leswi a ni yimele ngopfu swona sweswo and stuff like that hi leswi a ni yimele ngopfu not ku hi side ra Khulbi n'wanuna hi nkarhi wun'wana vavanuna va tshika mara hala ka Nghamu hi vo mi kuma ku in general va fika va rabhetela yi va clean account mi vona mhaka leyi so ni kha ni cheka laha ni vona Khulbi a ha ri kona hi leswi a ni yimele swona and stuff like that mi vona mhaka leyiwa tlhe hi kuma another update here xi twanga Gaza I think that maybe ni refer some comments there xi twanga Gaza same day as you can see xi kombisa ku a mi tsake ku xwa hi shapo hina as you can see kwalano leswi ka va tsela swona ku hoyi da ding leyi a ku ri Hawks ku ya yena na Khulbi la wena vhakale so ha ti Hawks ku hi tona mara leyi dangerous Khulbi leyi yo enda a relationship maybe tin'wana mara leyi ni twa na yona a ni twa yi ri somehow man ya hi ngo tlhela nyana ka that post because na kwani vona vo King Tsonga ti-commentini kwalo loko ni cheka yana again hayi comment King Tsonga yi ku that's your wife he Dudukwe i aka na Dudukwe ku vula ka Gagash loko u tshika yalo nga ni foyinela and a na ha ri bra ya wena leswi of course King Tsonga yi kombise swona okay a vo tuvutuvi lani va kombiseni va ku la ku trendiwa hi nkano pa okay giveness a faka kombisa ku i twa ingaku hinkwenu hi huma Shongani i ndhawu Shongani ku na ndhawu ngo yi Shongani ne I'm failing to find the location maybe kumbexana wa ni nga searchiwa mi nga ni pfuna if himpela ku na a location called Shongani okay hava nkuna na vona va ri karhi va dispute mhaka leyi va kombisa ku tag as proof of separation Khulbi as you can see va survive va kha va kombisa ku yi huma rini ngoma ya Mijolo vanapi hayi without any further waste of time hayi a xi bini Khulbi a xi bedi pranket hi kulukumba ngopfu laha hi ngo tlhela ka posta leyi vona just few people hi vona ku ku na lava nga khometa swo hlekisana Vukeya kwala ikhayiwe kasi minjhani na se ni himpele vanhu phela hayi Vukeya na ngo minjhani mara a mi hlweli na n'wina already se a mi fambise hungu mi ni poyile ngopfu ma out of context from Maluleke kwala ifike kombisa ku wona himpela a nga bihi mara Khulbi okay hayi ho yi huma kunene hi nga ta zi hlaya swin'we mi kuma ku hayi swi against Khulbi hayi ndlela hetelela Gagash hi kwate ngopfu Gagash mhaka mabukele kahle hi hetela ranti ya yena swo hlekisa loko Gagash ka xi vulavula minkarhi yin'wana so a hi n'wi fakeni mani swi hlekisanyana kwala hi leswo here's the matter ka Gaza u kuma munhu a ri ntlambi loko a ri ntlambi liyani i kuma ku tshunela maybe a nga se buma ka music an approach ku ri okay a ni nge vulavula leti event organizers tin'wana ta vulalela mehe ta vulalela mehe and loko swo suka swi ku vavisa hayi ta ni khomela but a ni le ku xavelele ka nchumu a ni le ku xavelele ka nchumu a ni regreti nchumu ni nge pfuki ni tile sorry ni vulavula ku titwa leswi ni tisaka swona loko swo fika swi fa swi provoka munhu un'wana swi ta vula ku yi nga na problem na mehe u ri na problem na marito a hi alwa na marito miri wu ta tshama wu ri which I need to protect it at all cost so mi kuma ntlambi yi ri ya ha ri kuteni loko a ta kuma ku humese music then the next thing a ni approacha ku Gagash kumbe approacha vanhu van'wana va ta kusuwa na mehe loko okay kombela ku at least u yi phusha ni munhu loyi a baka tinsimu ta so okay mina hamoni fana tinghoma ni nge yingiseli but loko no ni ya cheka social media ya wena kuma ku swa ku swi fambanyana kahle swi tikomba nga ku phula marketenyana wa kahlenyana na buka munhu okay ni ku buka hi twana hi ti-amount to karhi let's say hi twana maybe let's say for instance hi twana hi 5,000 loko ku ri 5,000 ni ku nyika cause a ni tisi munhu mahala a ni swi koti swa mahala a ni swi koti I don't do swa mahala
because means vo ta jika hi tikhona va ku hi perfumile majenje la hey perfumile mazambana I don't want those things. So okay and I believe ngopfu ku na swa mahala ngopfu so to swi ko mara ni believe ngopfu ka swona okay if fika o fika u cina loko nyika let's say for instance 5,000 yaleyo loko nyika 5,000 hi bukana na sweswiyani hambana ku nyika 5,000 yaleyo hi cina after 3 months or maybe 4 months down the line so swa se wa tiveka kahle 4 months down the line or 5 months down the line wena loko ni ku fonela na ku lava phela ku ta thamuka la loko ni ku fonela ku ta thamuka loko na manager okay ini sendra number phone ta manager ku meni kota ku lwa na manager ka gaza a changani so nze ba bini mo the president so they've got 10 years in the game or more than that in the game or 15 years let's say almost 15 years in the game manager aka gaza ni wena we ni kana okay that section ni khatin ikombisa ku sweswo ku ntholethela reason yo ni kombisa ku ku ntholethela timhaka ta ku ni wena we ni kana ku nyika 5,000 i cina ku ri na approach i cina do you think the manager loko ri wetele ku mi nyika 5,000 ita fika ateka 5,000 ya there is no way ita lava ku na ya kuma ya faka makapu ya loko ku ri kana ku nyika 5,000 a ku 7,000 so you expect me to pay 7,000 ni hakelela yini na ko manager yini ku manager is to go and look for the gigs I'm bringing the gigs for you so ni hakela one fan ni hakela mali yo tala aka ntlambile mina n'witisela ku business I'm bringing business I manager nga famba lava business I'm bringing business so what is ba ka manager kola let's start from there manager iba ka manager ni kola ka sweswo because I'm the one who's calling you I'm calling you jiki we enjela ku call my manager ntirho wa ku ri yini kola tell me if you loko mo ni kota ku ni hindzisa ku manager iba ka manager yini kola then something else then I will agree because the manager never came to me to say ni kunika ntirho ni lava ni kombela ntirho hi mina ni as a businessman or maybe event organizer I'm bringing business to you when I need a manager for what reasons ini sala ku yavula na swifantani ni famba na genge ni telero never marega gasani loko munhu a kha kula a ni to hi leswi ndlisaka swona loko munhu a kha kula van'wani va lava ti-manage so leswi va kha swi tirhisa swona va lava ti-manager loko artist vhele yi kha yi buma vhele na price yi va yi kha yi increase and stuff like that so hi ku twisisa ka mina even if wena yi yisaka business leyi swi kahle artist yi va yi kha yi na manager yo karhi leyi ku nga yona yi va yi kha yi languta timhaka ta ti-costs I guess so ku artist very everything swi va swi ri covered na ti-petrol and stuff like that everything so hi ku twisisa ka mina a ni voni issue ya timhaka ta manager hi ku twisisa ka mina yi imported manager loko se artist very yi kha yi se mi kuma yi kha yi buma yi ehenhla hi ku twisisa ka mina ni twa kombisa mi ri ta marhanga phanda ku yi hava manager I'm not sure ni ta zama ku va ni swi chekisisisa if himpela yi nga va yi ri hava manager kambe kasi vona va swikulu ku vandla yini vo Howard Mashava na vo Mr Mtsenga vandla yini ko ti-sponsor kumbe it's not going to happen I'm not going to do such kind of nonsense I'm not going to succumb to nonsense loko ku ri mina we sungula hi fonana na we hi fonana na swin'we a ku na swa vo manager swa mathaka swa ka gaza ku na manager ntlambi kwini ka gaza no we can tolerate that's nonsense to me it's nonsense loko mo ni tekanga ku maybe ni titwa ngopfu a ku ve tano ni titwa ngopfu ni titwa ngopfu a ku ve tano hi te kahle hi bukana kahle ni ta na we kahle kun'wana na kun'wana hambi ku ri ku ri loko kume i ri ntlambi le henhla 2 minutes loko se ni sungula ku vula na we i ni byela hi manager a swi bohi ku ni sungula na we hansi hambi we ri ntlambi leyi nga established ni hi tirhe swin'we i va kha manager yini kwala ka swibelani ze swi lava manager ku vula ku tana la i ta thamuka suka la ya thamuka kun'wana ni va vula ku ta rasa la so mo swi ku vona ngopfu ku mo swi ndlisa ku ma swilo yena gagashi na kun'wana ngode luwana bliss boy I'm not talking about bliss boy na yena loko ku ri ku swi tano a ni va nga se ku ri na swi ndlisa sweswo mina I don't support to me akuna manager ka I'm bringing business to you manager iva akha manager yini la loko mo kota ku mara gagasha not artist letin'wana general mi kuma ku i business yi risa ku inani gigi ka tona so i vula ku i gagashi la inani fee ya manager yi nga va kona
na ku Gaga xi endla ti-events ni sure na a hi yisaka swi le khara that is leti nga ta kha ti ri kona i ta kha yisa business ka to so i vula ku swi nge yuvi swi ya through a manager so I disagree with Gaga xi vulela ntiyiso at this point manager ya laveka so if impela va nga koti ku tirhisana ka hi swa swi vula Gaga xa let it be it hikuva a this loko hi kha yi ya mahlweni swo boha hi tlakuka loko yo sungula maybe a ya ha ri hansi so manager na yona very very yi fike yi va yi kha yi dya it's a business after all hi leswo loko ri amukeza swi ka va ta